Drugačiju verziju uzroka smrti lidera Hezbolaha Hasana Nasralaha nakon izraelskog raketnog napada na Bejrut prošlog petka izneo je izraelski kanal tvrdeći da je umro od gušenja. Prema Channel 12, Nasralah je verovatno umro od gušenja izazvanog otrovnim isparenjima od projektila koji su pogodili podzemno sklonište u kojem se on nalazio. Izraelski kanal je svoj izveštaj zasnovao na činjenici da je Nasralahovo telo navodno izvučeno bez očiglednih povreda iz kratera koje su napravile oklopne bombe, razbijači bunkera. To prema Channel 12 znači da je Nasralah zatrpan krhotinama izazvanim eksplozivom sadržanim u raketama koje su gađale njega i druge operativce Hezbolaha. Krhotine stvorene projektilima dovele su do gušenja 64-godišnjeg Nasralaha koji je umro mučnom smrću dok je prostorija u kojoj se nalazio bila ispunjena dimom, preneo je izraelski kanal. Napominje se međutim da su medicinsko osoblje i bezbednosni i zvaničnici uključeni u operaciju izvlačenja Nasralahovog tela, rekli za Reuters da je najverovatniji uzrok smrti šefa Hezbolaha trauma izazvana eksplozijama.